Spider-Man! Nagsakay sa fire truck! Putik ka mo, Spider-Man nga bunguton! Pati ko na ko ni sila. Ipasa na ko ni kan si Pre. Saan naman na to, Pre? Duha naman ang daan eh. Naulo ko ba sila? Kibaw ko, nakikontak dire. Ay, tama! Nakatay si Viewer karon. Ako tawagon. Tawag ka, Pre. Spider-Man! Nagsakay sa fire truck! Yara! Kamay si Spider-Man! Oh my God! Mahal kinig talaga! Putik kamay Spider-Man nga bunguton! Unya, Pre, pila may pergiman eh. Manghangyo ra ni gibutan kini nga Spider-Man eh. Per game lang kamoy bahala. Sa usang ana. Kondisyon karon. Natay kunta ka na Pirmi man po kondisyon mo tabang mga taglan ka mo. Ana, let's go! ate. Why? Naaman sila import. Sa man eh. Spider-Man. So itapay-tapay. Kana may import! Kapano dita ka kita? Ako sa ning tanggalon. Ay, duwa na! Sokol mo! Bandong na kita! Let's go. Let's go! Hamo ka muna! Hey! Mura ra to travel no, pero dito siya travel. Dito travel? Di running plot. Okay, let's go! Kita mag-travel sa Japan. Paragay! Pre! Ano na, Pre? Paragay na ta! Pre! Basta ba? Pre! Pula, Pre! Son! Basta, Son! Pati ko na ko ni sila. Ipasa na ko ni kan si Pre. Ilad sila! Spider time! Ulita. Palaban ko silang Spider-Man.